Tháinig na mílte duine go crílar Belfirste chun ceilearí a dhéanamh ar Seachtain na Gaeilge le Energia mar chuid de partneracht idir conú na Gaeilge agus Féile an Phobail. Le takeíocht ó chuirle chathair Belfirste, SPRAOI COIS LAO brought the Irish language to the very heart of Belfast city centre for a jam-packed day a bhí lean le ceol, crack, sport agus spree. The joint celebration of Seachtain na Gaeilge le Energia and Féile in Jarry this year has enabled both festivals to reach new heights, new audiences and new possibilities. Ag chur go mór le líon na nimachtaí Gaeilge agus Phobail a tag teachim amach sa chathair seo. Trasúla gin gur winch of Sultas and La, we hope you enjoyed the day.